Il-President ta' Malta George Vella appella biex l-immigrazzjoni irregolari li hija sfida tal-pajjiżi fil-Mediterran tinżamm fuq nett tal-Aġenda tal-Unjoni Ewropea u tal-komunità internazzjonali u kienet jitkellem fit-tmiem is-sbatax-il laqgħa annwali tal-Presidenti mhux eżekuttivi fl-Unjoni Ewropea magħrufa bħala l-Arraiolos li fija kien hemm preżenti il-Presidenti ta' Malta, tal-Estonja, tal-Ġermanja, tal-Greċja, tal-Ungerija, tal-Irlanda, tal-Italja, tal-Latvja, tal-Polonja, tal-Portugall, tas-Slovakkja u tas-Slovenja. F'din il-laqgħa li saret f'dar il-Mediterran għall-Konferenzi fil-Belt, il-President Vella sostna fuq il-bżonn tas-solidarjetà sabiex il-pajjiżi Ewropej kollha jgħinu lill-pajjiżi l-iktar mirquta minn din l-isfida. I brought to the table the issue of irregular migration in the central Mediterranean route and reiterated my call for solidarity with frontline countries being put into practice. F'konferenzi tal-aħbarijiet li taw il-Presidenti flimkien huma kkundannaw il-gwerra fl-Ukrajna li qed twassal għal kriżi fl-enerġija, saħħu li l-għaqda u l-paċi għandhom jirrenjaw fil-kontinent Ewropew. Il-President Vella ikkummenta li din il-gwerra tikser il-liġijiet internazzjonali u tonqos mir-rispett lejn is-sovranità ta' pajjiż indipendenti. I take this opportunity to reiterate my outright condemnation of this unjustified and inexcusable war on Ukraine by Russia. No words are enough to condemn this atrocious disregard of international law and lack of respect for national sovereignty. Fuq l-aġenda tal-Presidenti kien hemm ukoll fost l-oħrajn suġġetti bħall-edukazzjoni u s-saħħa. Fit-tmiem il-laqgħa huma rringrazzjaw lill-President Vella u lill-poplu Malti tal-ospitalità li tom pajjiżna.